हौजिक ngasi gi maru iba pausing Manipur High Court asi 3 judge bench fawale rabadi hen achuma mapangal kanba wayal miyam da piba ngamgani haina Manipur gi governor Dr Nazma Heptullah na high crack Soinai raba madi soinai daba haiba khena bathamdana sarkar asina praja miyam gi yafa thorangi thabak leptana paikatli haina Chief Minister N Biren na high crack Chief Minister na 7 pay karamba matam da pigani haiba chapchaba khangan bangam labade khongjang handok ke haina JSC gi General Secretary na high crack Amadi Myanmar dagi lona pusilakpa lupa crore ahum hengadaba u Forest Minister Tia Sham Kumar na sis Dr. Craig Kurumjare ISTV pau miyang tabiri basing mutaram nokjare hauzima pungai bapau Manipur High Court asi 3 judge bench fawale rabadi hen achumba mapangal kanba wayal miyam da piba ngamgani haina Manipur gi governor Dr Nazma Heptullah na Raj Bhavan da pangthokpa awang nongpok lamdam da leiriba advocate nupi singi conference haudokpa gi thoram da high crack Adivakta Parisad Manipur na sinduna numit nini sathakadaba conference haudokpa gi thoram aduda Adivakta Parisad India gi vice president Mira Kharatkor Manipur gi president I Jugeshwar yauna miyoi kyana sarup yake Thoramadda Padma Shri Phanglaklabi weightlifter Mirabai Chanu amadi social activist nupi anida governor na kudolpot piduna ikai khumna botke governor na makatana haikibada North East State singi manungda nupi da chathaba crime ase Manipur na khwaidagi sang nemle fast track court na matam changdana mara leiba mioi sing cherak pibangamle crime gi chang hantharakliba ase lamdam asigi nupi singna maru oiba thaudang laukibanani Manipur High Court ta just ahungi bench fawba thamnana ba mahaki maikei dagi khonari haike I feel quite happy and proud that women-related crime are not very much in the Northeast, and especially in Manipur, women are quite empowered. Soinai raba amadi soinai daba haiba khenaba thamdana sarkar asina praja miyam gi yaifa thaurangi thabak leptana paikali haina Chief Minister N Biren na ngase Kumalampak Indoor Stadium da pangthokpa Samajik Avikarita Civil free distribution of aids and assistive devices to persons with disabilities Divyangjan Mioi lising amaga chamanga taramapal da yenthokpagi thoram da high crack Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Kanpur amadi Social Welfare Department sinduna pangthokpa thoramadu Chief Minister na makata na haikibada Chief Minister gi sotaraba singi tengbang da hojik fawda mioi lising marida tha amada lupa lising amaga chamanga pire gari tongbada gari bhara lohandre Bharat Sarkar na su makoi gi damak kanaba kaya paikhale sahi taruki makhada leiba soinairaba singi damak kanaba sing pinana ba Bharat Sarkar na lokhalagiba sing lohongna ba mari leinaba department na survey tobiu haike Doctor da kamai sa sige na nunghungna ga leiramba kappa ga leiramba mayam do free oire card pairaga akhoi government na medical department na issue to card to pairaga hospital da changa nuai na free lying baya ming sanga da enroll to ga se total 15 lakhs population ko makoi cover to goda bani maram di socio economic caste census ki makha da leba 2,65,000 family gumbagi cover to goda bani ado koi si thawoina da bra awareness what pra ta da bra enroll to bagi masing si 1 lakhs ki maya ado ai dagi hena hen mangam dri government na lai raba awana kana legislature bi kingdom ta jeriba sinjeriba schemes ki kana blogiyo Masi mafam khuding da Deputy Commissioner aduga district hospitals in the loina enroll to be abuni na high simtang gai mayam danga sigi ko dong chawal ga kamjage Ngasigi Tharamadu da Social Justice and Empowerment ki Minister of State Krishan Pal Gurjar Social Welfare Minister Nemcha Kipgen Health Minister L Jayanta Kumar yauna mari leinaba official kya su sarukia ke Health Minister L Jayanta Kumar na Biman Adraba Singh damak paikaliba thabak thoram sing asi mama mapa singna matam sana lobiu haike Minister Nemcha Kipgen na Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na makoi gi damak ta thabak kaya leptana paikali haike
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृषान पाल गुर्जारना भारत सरकारना अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी दमकता विमानद्रब सिंगी साद तरा बजेट खाटुना थमले मियोय अमा पोकपदा हिंगनबगी हक लई अमदि समाज कानब पीबा ngamba ओइगदबने मणिपुर डिसेबिलिटी सिंगना पाइरिबा कार्ड असि अतोप स्टेट अमद लैरबसु मदुगी कानब सबसाना फंगदे डिसेबिलिटी सिंगना थबक चंगबदा चादा अहुम ओइरंबा अदु चादा मरी द हेंगतख्रे स्कूल कॉलेज ता हाना चादा मंगा ओइरंबा अदु तरेत ता हेंगले हाइके। इसलिए ये नई योजना शुरू की है और आज मैं यहाँ मणिपुर के इंफाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये कहकर जाना चाहता हूँ कि मणिपुर में जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, 5 साल तक के हैं, उन सबको 6-6 लाख रुपए का कॉकलर इम्प्लांट भारत की सरकार निःशुल्क लगा के देगी। चीफ मिनिस्टर ना 7 पे करम मतमदा पीगनी हाइबा सब चाबा खंगन ngамlabade खोंजंग हंदोक के हाइना JSC की जनरल सेक्रेटरी ना हाइख्रे ngasi इंफाल की मफम अमदा पाउमिसिंगा उनाबदा मार्कना मकाताना हाइखेबदा Joint Administrative Council M2 अमसुंग MGO ना चंगशिलिबा खोंजंग असे फाइनेंशियल ईयर ओइबनिना मणिपुर के साकुत थौरांगी थबकता अपनबा ओइगनी हाइबसे JSC ना खंगे चीफ मिनिस्टर ना ngarang media की खुतांगदा फोंगदोखिबा वाफम अदुदा JSC गा वारी सानबगी मतम सानबगी वाफम याउदबा अमदे पीगनी हारिबा 7 पे की वाफम करंबा मतम अमदे करंबा चहीदा पीगदबनो हाइबदु खंगदबना संगशिलिबा खोंजंग असे की मतांगदा JSC ना इमरजेंसी मीटिंग ना चिंगबा कौदुना खनबा याबगी ओइथोकपु लेते संगशिलिबा खोंजंग असे चीफ मिनिस्टर गा मरीरक अमदे मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग उनरबा मतुंगदा लाखिबा खोंजंगने हौजिक सरकार की लोइसंग सिंग चादा मरफुदी पैरालाइज ओइरे खोंजंग हंदोकपा हंदोक्तबा गवर्नमेंट असिगी खुत्ता लेरे गवर्नमेंट की दी सोइबा यादबनिना मी नेकलगा थबक सोनगनी हाइबा लेंगा की तफम थोकपा मथौने JSC की माइकैदगी करिसु हाइनिंगाय लेते 7 पे पीनबा पैसा लेते हाइबा वाफम की मतांगदा महांगना फोंगदोखिबदा 14 फाइनेंस कमीशन की अवार्ड तौखिबा सेनफम सिंग कदाइदा चटख्रबगे हाइनासु हंखे खोंजंग असी संगशिलकपा हौखिबगी मतांगदा चीफ मिनिस्टर ना इंग 13 नवंबर 19 हाइरिबा अदु अक्टोबर 19 ओइगदबने JSC की खोंजंगबु लान उहन्नबा होनबिगनु JSC ना तालिबा डिमांड सिंग फंगद्रिबा फावबा मखाताना खोंजंग संगशिन खिगनी हाइखे सिदीदा नेगोशिएट स्टेज अमा लाकपसी आपिनुइना लाकपसी यामना फै अदुगा तबुदबु खोइना इनिटल गुम्बमा पिबिरगदी जन इमसु काउंसिल M2 MGO की सेक्रेटरी जनरल अमोइना आइना इमरजेंसी मीटिंग कॉल तौबा याबगी राइट मदु फंगदबरा न खजबरे दो होजे लेबा प्रॉब्लम सिददी लेबा डिपार्टमेंट सिंग एम्प्लॉय सिंगना अखोइदा कोऑपरेशन पिबिरकपै मतुंगिना स्ट्राइक सिंग असि होजे IT पर्सन नेना स्ट्राइक से बफुं फाना चंगजले मसिदैदा जॉइंट इमसु काउंसिल M2 MGO ना होजिबोकी ओइना लाउरिबा फिरेबासी अहोंबा लेते कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की सरांगथेन खुल मनाक्ता म्यांमार दगी लोन पुसलक लुपा करोड़ ओम हेनगदब उसिंग पैसिंदुना लेरंबदगी फॉरेस्ट मिनिस्टर TS श्याम कुमार ना सीज तोक्सिन हनख्रे फुंग्यार केंद्र दा पांथोकपा थौरम अमा यावरुरगा हलकपगी लंबिदा इम्फाल यौगदब किलोमीटर 115 रोंग वादलिंगैदा लैबा सरांगथेन खुल मनाक्ता उ बीम सिंह पैसिंदुना थमलंबा मिनिस्टर न थेंगनबदगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंगल लोइनना वाहंग पाहंग चथबदा म्यांमार दगी आइन की वांगमदा उ सिंह अदु पुसिलकपनि हाइबा खंगबंगमखे उ सिंह अदुगी मपु कनानो हाइबा सबसाब खंगबंगमद्रे मफम अदुदा लेरंबा मियोय सिंगना फोंदोरकपदा म्यांमार रोमदगी उ पुथोरकपदा मफम अदुदा लेरिबा असम राइफल्स के पोस्ट अनि अदुना करिमता हाइदे स्टेट पुलिस समदि फॉरेस्ट के ऑफिस ती लेते हारे मिनिस्टर श्याम कुमार ना पाउमी सिंह दा फोंदोखिबदा मिनिस्ट्री की खुथांगदा युमलो नबा लेबाक्तगी फॉरेस्ट की पोलम सिंह लोन ना पुसिलकपा थिंगननबा तक्सिलगनी अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट की सेक्शन थौरांगसु कंसिल हलगनी उ अमदि गाड़ी सिंह सीज तौरे स्टेट की ओइना सेक्शन थौरांग कंसिल हलगनी फॉरेस्ट एकी मखादा लौखटफम थोपा थबक सिंह लौखलगनी हाइखे सेगमा एक ऑफिसर सेक्ट तवने मणिपुर की मनुंगदा लेरिबा कामजोंग सिक लेरिबा नतर ओखुन डिस्ट्रिक्ट वैली द काज लेरिबा सि इलेगेंट ट्रान को तोको म्याम से निबर म्याम से सिदे खो लोइना इमीडिएट इफेक्ट को जंग से सीज तौरे खांगबदे जंग मसी अनि मतुना सब एक्शन लो वर्ल्ड टीवी डे का मरी लेना टीवी ना नारबा मियोसिंग दमक हेल्थ मिनिस्टर एलजेट कुमार ना टीवी ट्रीटमेंट की अनोब खुदोंग साबा मंगा लाउथोख्रे अना लायंबगी खुदोंग साबा निंगथिना फंगदबा मफम सिंगदा सिजिननबा मोबाइल वैन अमसु मिनिस्टर ना लॉन्च तौख्रे
ngasi Indian Medical Association gi lamfel da leiba hall da pangthokpa kuntra tare suba World TV Day gi thoram aduda Health Services ki Director Dr. K. Rajo, Indian Medical Association Manipur State Branch ki past President Dr. K. Sulochana, Health Services ki Additional Director Dr. Ais Ranjit Yauna, Dr. Kyana Sarukya ke, Minister Jayant Kumar na TV na naraba myoy singda ngasi lauthokli ba kudong saba asina kanaba kharada oiraba supi bangam lagani, leina si ing solution ngani kun mga fawbagi manungda, Prime Minister na mapung phana mutat na ba pandam thamliba asi ngamna na ba miyam punna thaudang longmina si haike. Number one, sort of MDR TV engagement. As you all eligible MDR TV persons, as per advice in the guidelines from 2019, as you have MDR TV treatment say 24 to 27 months treatment, whatever production now, it is being sorted to 9 to 12 months. District Health Society RNTCP Thawal Nasu Kuntratare Suba World TV Day gi Thauram Thawal Khetri Lekai da Leiba Bright Foundation School da Pangthokre. Wanted Leaders for a TV Free World Haiba Team da Pangthoki ba Thauram aduda Thawal gi ADM Laishram Radhakanta, CMO Thawal Dr. N. Jantakumar, District TV Officer Dr. Pramodini Amadi, National Health Mission Thawal gi District Project Management CS Basantana Athoiba Mithunglen Sing Oike. Wangang kiba singna lakadori ba sahi insolusingani kun mga fawada Bharat TV haiba leina asi mutat kadabani haina Bharat Sarkar na thamliba pandamasi mai pakna ba hona bada mipung kuding bhab tamina batangai fade loina na leina asina social stigma leibagi mami ngasi fawa uriba si mutat batangai fade phongdok na ke Thaurongi saruka mo oina leina asina naraba myoy singda singthaningai oiba mateng pangkibi khangalaba asa humbu pungning thogat paga loina kudolpot piduna ikai khomnabot ke Kaksing District Asu Thauramasi District TV Center Kaksing na Sinduna Library and Information Center Kaksing Auditorium da Pangthokre Thauramadu da Jivan Hospital Kaksing Managing Director Y Ashok Kumar CMO Kaksing Dr. S.S. Mangol District TV Officer Kaksing Dr. K.S. Saitabala Amadi District Family Welfare Officer Kaksing Dr. K.S.S. Memsana Maru Oiba Myoishingona Sarugya K Numit humni chupna sathagadaba micro-based technologies ki matang da skill development training program amang ase lamfel da laiba ICAR Research Complex ta hogdokre Tharamadu da Central Agricultural University gi Dean Dr. J.M. Laishram ICAR NBAIM gi Principal Scientist Dr. P.K. Sharma amadi ICAR Manipur Center gi Joint Director Dr. I. Megasandrana maru oiba mesingona sarugya ke Manga Suba Jammu and Kashmir Rifle Suraj Gorkhana Operation Sadbhavana Project ki Makhada Bisnupur District ki Manung Chanba Ulau da Leiba Ulau Government Model High School that Nauna Saba Nupi Amasung Nupagi Toilet 9 Sector Assam Rifles ki Commander Brigadier Amit Kaptialna Sangaduna School adu da Kushina Kre Thoramadu da BJP State Unit ki Vice President T.S. Bashanta Manga Suba JK Rifles ki CEO Colonel Amit Vedi Amadi Pradhan Member Yauna School gi Mahiro Amadi Ozakya na Sarukya ke Thoramadu da Amit Kaptial na haikibada Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Bharat ki mafam kudimag lamhang da khong ham batawdana ba hona diba asida mahiloisang sing lu nana lehen bahay basi su tangay fade masafa ba tinjang kaijang daba mahiroi sing asina jatiya siki tungi yumbi oirakadauri bani haike BJP State Unit ki Vice President T.S. Basanta na phongdok kibada manaba chakhatpa khunai ama ohen bada toilet asi yamna maru oi toilet leitabadagi school chalu yadaba mahiroi kaya ama yauri bani school asi Tidim Road ka thangnana leibana lu nana lehanaba akoi bagi fencing asi su athuba matamda Chief Minister amadi Education Minister ka tanaduna fencing taunana ba honaragani haike Pungyar Kendragi Manungchan ba Falangkul da Tangkul Jati gi ahan ba Kamo Hau Cultural Festival T.S. Yamkumar Haudokre Kamo Hau Art and Culture Organization Sinduna Tha Asigi Tang Kuntaruk Fawa Satakadaba Festival Haudopagi Thoramadu Forest Minister T.S. Yamkumar Pungyar Kendragi MLA Leisho Kaishing Isamgi President Ngachomi Ukrulgi ADC Vice Chairperson Yauna Falangkul gi Kulakpa Amadi Miyokya Sarugya ke T.S. Yamkumar Hakibada
Kanglup masing yamna khundaduna tongan tongan ba dharma kaya chanarabasu isori amakhakhtani tangkhul Kanglup ki culture amadi tradition bu laiminari ba Kanglup singnasu hena khangduna ichilina oibagi mari nahaunana session hanba ngamlagani haike culture si khangna kanda atoba dharma si nusi ngamani isagi culture khangdraba isagi nat khangdraba tangkhul ki culture si yokdraba adu wadagadi atoba dharma bu atoba jati nusi ngam Maitai dharma khangdraba magi culture khangdraba magi tradition not culture to khangrade mado atoba dharma nusi ngam we all need to preserve conserve our traditional cultures for further thamina culture da na pustakan tai amadi matra quite important way Pungyar Kendragi MLA Leisho Kaisingna Hindu culture amadi Christian culture lakibadagi Zilinau Singi Marakta Kenaba Manba Karalam Labasu Ngasidi Madugi Kenaba adu Hantaraktuna Apikpa Kanglup Mayam Ama Punduna Manipur Sembani Habasi Mayak Senglakli Haike Sidi Hujik Akoi generation si Akoi na Hujik Akoi Gita Kutta Layiba Narang Ako Kutta Layramdi Hayeng Akoi Kutta Layroy Ngasi Habasi Akoi Gita Lay Hayeng di Akoi Ginati Akoi ki oidam matamda kari matangang masak pangamdam matamda adu tawo haina haibisi oiroidra haina simaga haining mani 33 kV gi line isolator sing amadi bus semgadabana maram oiduna kongbada leiba 132/11 amadi 33/11 kV substation na mai piba mafam sing hayeng tangkun manga gi ayuk pung mapandagi nungtil gi pung ani fawba mai phangloi haina subdivision 3 gi substation gi manager na khangalakle Hauziaten Mabram to Lobjere. Ogo, Quick Zone Gidi Tatis College, Mamma Sumapon Pudding Jamane, Yosumang or Pista Salabrina, Adusumatata, Superlink footing of Amam Piricity. That's electric run notion, Bogumna, what is in there? Do the Sanagi Mohut youngness in Viandre. Changi labor solar Padagi producing at Tava, Hakchak Chotarva, Tumachava Yaratava, Kung Hamanumaraktava Singitavat. Amata Naira Upaidi, Jolip Syrup, Amazon, Jolip Capsule with Chinese Neville. Kaidowino, Kanano, Kaino, Kaidowino, Masipumna. Noi lebih gari ahan magat tuang mengam terus ni. Pura lagi tuang ni kali ba, nama itu ikai draw. Senbun putuk lebih tinggal terus. Senbun putuk terus lebih mengam terus. Impal finance tersalo. Ayu ahan balai mengam terus na. Impal finance tegi loan ni loan. Impal finance na nunggu mana nunggu gari loan lobu ya putung capai pizeri. Atau napa mungkin gari kuring mak lobu bayar ni. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Breaking matungda may mutaram nokchare. Makatawa pauda. Mipung Kudingmakna fundamental right amadi isagi duty khangna chatkadabani haina Manipur High Court ki Justice Case Nobinna Senapati District pangthokpa nongmagi oiba legal awareness ki thoram amada phongdukre. Mount Everest College Tafau Senapati District Manipur State Legal Services Authority ki miyeng makhada High Court of Manipur lingkat khiba mangarak suba kumon palan ga mari lainana pangthokkiba thoram da phongdukhibani. Thoramadu District and Session Judge Senapati gi Ed Nautunesore College Asigi President Alexander Paul Amadi Sagnai Raba Advocate Kayana Sadukyake District and Session Judge Senapati gi Ed Nautunesore na Mipung Kudingmag Isagi Pangpam Tokpa Hak Amadi Citizen Ama Oibagi Tokpam Tokpa Thaudang Kaufade State Legal Services Authority na Matam Sangnadagi Miyanggi Seba Tawduna Lakli District Legal Services Authority Senapati nasu District Asigi Tongan ba mafam ahumda Legal Aid Clinic Hangdoktuna Thamne Masida Miyamna Laktuna Kanaba Lobiu Haike
अमरमदा जस्टिस केस नोबिना इंडियन सिटीजन अमा ओइना लमदम मसिदा चनरिबा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज खरदे मिपुंग खुदिंगमकना खंगजिनब फै भारत सरकार ना लेबाक मियामगी याइफनबा स्कीम कया पाइखले स्कीम सिंगासी अखोई इसागी हकनी खंगदबना कानबा कया फंगदना अरेमबदा ताहले राइट टू एजुकेशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यावना अतै स्कीम कया की मरमदा मैरोई सिंगना खंगजिनबा होनबा मथौताई अखोइना अखोइगी हक खंगदबना कानबा कया अरेमबदा ताहले भारत सरकार अमदी स्टेट सरकार ना मतम नौना एक कया सेंदुना कॉन्स्टिट्यूशन दा हापसिलबसु हौजिक लैरिबा एडवोकेट अमदी जज सिंगसु निंथीजना खंगबनते मकोइसु लाइरिक पादुना नौना हापसिलकलिबा खुदिंगमक खंगनबा होनरिबने मैरोई सिंगसु असिगुमना लैरिबा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगसी खंगनबा होनबिउ हाइके so that we can share your rights and duties. Please do come forward. We should not sit idle at home unless you know your rights and duties. This problem of India, that true democracy will not be achieved. Amaramda Manipur State Legal Services Authority की मियंग मखादा Legal Services Authority सेनापति न सिंधुना District असगी Mini Stadium Hall दा नोमगी ओइबा Legal Services Game अमसु पांगथोके केम असिदा तोंगान बा सरकार की डिपार्टमेंट सिंगदगी मियाम दा फंगफम थोकपा खुदोंग साबा कया फंगनबा डिपार्टमेंट सिंगी हायर अथॉरिटी सिंग सुसरुग्या के चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग दा खुदोंग साबा फंगनबा मेंबर एनरोलमेंट तौबगी खुदोंग साबा सुपिखे केम असिदा मियाम लाकपगी चांग हेलकपदगी नोमगी ओइना पांगथोकनी तौरंबा केम असि हयेंग फावबा सांगदोखे Crime Against Women and Consumer Rights Haiba Hiram Sida Nomagi Oiba Legal Awareness Program Ama Ngasi Phubala Loktak Maru Community Hall the Pangthokre Manipur State Legal Services Authority Amadi Bisnupur District Legal Services Authority Anina Sinduna Pangthokiba Thoramaduda Phubala Gram Panchayat ke Pradhan N Ranjit Thinunga Jila Parishad Member Oinam Joy Chandra Upa Pradhan L Sundari Devina Atoiba Mithungnan Singh Oike Ngasi ki Thoramaduda Advocate Susil Kumar Amadi Advocate Prameshwari Devina Crime Against Women Amadi Consumer Right ki matang da resource person oina wangang ke Crime Against Women Cyber Crime Amadi National Food Security Act ki matang da Legal Awareness Program amang ngasi top awang lekai Imphal East the Pangthokre Socio Economic Development and Educational Foundation Amadi District Legal Services Authority Imphal East na punna sinkiba thoramaduda District Legal Services Authority Imphal East ki Chairman Gaiful Silu Golmei Top Dusra Gram Panchayat ki Pradhan M Surbala Susarukya ke Advocate B Supriya Amadi T.S. Premlatana Expert oina wangang ke Gaifu Silu Golmeina Imphal East ki mafam kayada leptana Legal Awareness pangthoktuna lakli masina ain gi thongdagi isagi hak sing matau karamna fangjaba yabage haibadu khanganaba honade makhatana Imphal East District ki manung chanba mafam singda Legal Awareness sing pangthokhigani haike Numit mangani subna sathakadaba nupi fisabi singi skill development workshop ama Pathoi Part 1 lamkhai gi awang lekai da leiba Crafts Complex the Hokre North East John Cultural Center Dimapur Art and Culture Department Government of Manipur Amadi Handlooms Promotion Council na puna sinduna pangthokiba workshop hawdokpagi thoramaduda Art and Culture gi Joint Director Kesorjit na haikibada lamdam asigi phisalon sagi pothok singda nat ki chanabi khujek mami tahanduna miyam na hena pamnagadaba amadi matam ga chunaba technique sing sijinaduna pothok puthok pa mathau tai haike Manipuri Students Federation MSF की 2007-2008 ता Federation असगी तरलक सुबा President ओइना थौपुरंबा नंबोल खाबीदगी सिंगसुबम रूपचंद्र सिंहना मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा ngarang लेखिद्रे इंगसोलुसगनी मंगा तरुक्ता Manipur University Students Union की थौसु पुरमी मसिदा सुनतना कामाख्या पेम्टोन कॉलेज ता Life Science की Associate Professor ओइरंबा सिंगसुबम रूपचंद्र ना लेखिदबदा ngasi mahiroi lup asigi Sega Rota Labor Office ता minute ani tumina leptuna awaba phongdokpaga loinana organization asigi firal tangkhai singthaduna ikai khumnabot ke hana MSF ki president oiramba thomi sing yauna awaba phongdokpa thoramaduda organization asigi hauzik president oina thopuriba ngarian bam milanna phongdokkibada awaba phongdokpagi thoramase organization asigi branch samadi unit singda su pangthokani April manga da pangthokadoriba mahake lana thoram numit phawba lup asigi firal tangkhai singthaduna thamgani Mark Leki Dabasi organization asigi tanatana state asigi su achoba mangjaba amani haike Jingiramba yamba Dr. Chingsubam
Rupachandra Kidabada Manipur Student Federation United condolence Ijaba Madi Manipur Student Federation got Nariba family organizations sing Madi well wishers sing Lauraganasi Federation Asigi Kiral Tankai Sing Tazaraga Sigum Nabu Chimba Sigim Pam Daika Kunabu Pigitanza Mangasi MSP Head of Krishna Pantuk Sabani Jingsubam Rupachandra Nalaikidabada Manipur Students Federation District Committee Jiribam All Manipur United Clubs Organization Amukona Su Awaba Fongdura Clay Laikidraba Rupachandra Mahiroi Singi Luchingba Ama Oina Ladingaida Manipur da Education gi lamda phibam phagatnaba thabak thoram kaya marum paikalamba luchingba amani haire Singtam Yokhat Museum and Research Center ngasidagi State Planning Board ki Deputy Chairman S Rajenna Sagolbal Tera Khuraijam Leirakta hangdokre Museum asi sahi kayagi mamangdagi Manipur gi Kachin Koya Sinba thungna chatuna ngasepam laingamna khomjillakpa polam sing utpa museum amani Thoramadu da NEIDP gi VP S Kunjakishore Imphal West ki Upadaksha NGB Mola Maitei Mayak Expert Committee gi member N Kangjiana chingba miyoi singna sarukya ke S Rajenna Museum asina Manipur leriba community kayagi ariba polam sing hawgalagliba naha singda uhanba ngambatan natana furup sing asigi matangda kupna thijinningba miyoi singna mateng oiragani haike traditional oiba port mayam ama ikoi thambirami haragasu adugumba traditional oiba port mayam sinado aikoina khomjandana tasandana thamogda taragadi tungda lakadaiba miron sindadi adugumba mayam sinado wari damag leraga port sinado uba phungoidamine Thobal District ki tongan mafam singda District Police Thobal na sinduna tha ama chupna chathagadaba cleanliness campaign ngasidagi Thobal gi SP Sorok Khaibam Gautam na Khongjom War Memorial Complex dagi hongdokre Thobal gi SP Gautam Masasu Sarukya duna pangthokpa lamtu sengdokpa aduda district asigi manungda leiriba SDPO ani OC Taret Reserve Inspector Singh amadi mari leinaba district asigi manungda leiba police station amadi post singi officer police personnel amadi BDF na chingba kyana sarukya ke Khongjong War Memorial Complex ki manung amadi akoibada lamtu sengdopagi thoram aduda sarugya kiba SP Gautam na phongdorakpada campaign asi ngasi ahanba oina ipaipu singi senglaba mafam ama oiriba Khongjong War Memorial Complex asida makhoibu ikai khumnaba utpa oina amadi athoba singi ningsing thoram Khongjom degi mangoina na pangthokpa hobani mafam asi tourist spot ama oibana taru tanana thambagi tangai fadaba lei haike Port ne nang halitna Chief Justice kuma atau state ki laga he visit to wa juga ye ngudi amna nagan levision no ai to wa adu ani subada Khongjom de se ngasi de thala thama ta ngai ro ni na madu gi oina khona Khongjom de gi khoi upai bu singi ka se leibiro ma historical place khoi na khlang lu na na thamaga laiba mayam si da khlang yeng da nuai na ba la to ko le khong ki thok ta na wa na banong sinja bani Ministry of Housing and Urban Affairs Din Dayal Antoyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission gi makhada Swast Survekshan 2018 gi manung channa India pumbagi oina Municipal Council lising mari chupna nifumathoi amadi Manipur gi oina Imphal Municipal Corporation ani thadana Municipal Council kuntaruki leiriba self help group singna semba area level federation khaktagi oina lu nan ba changdam nakiba aduda India pumbagi oina ningthau khong Municipal Council gi manung channa changdam naba aduda sarukya khiba ningthau khong Saukhatlup Women Development Society na ahum suba tarakpada taram no opagi thoram amanga si pangthokre thoram aduda ningthau khong Municipal Council gi chairperson K Mani Vice Chairperson Roma Devi Federation asigi Secretary Ibem Chawbi su sarukya ke award asida medal ama certificate ama loinana selgi bana lupa lising yang kai su yaure Theatre Manipur na sahi khudingi Asian Theatre Day thoram gamari leinana theatre gi lamda saknai raba myoi singda piba BM Mekola Memorial Lifetime Achievement Award chahi asigi oina Eminent Theatre Personality Khetri Jugindro da kushin nakre award adu laikhidraba theatre personality BM Mekola gi mingda ma ki manau nupa Social Worker and Educationalist Dr. S. Manauto na katpani. Ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba mana yenthopagi thoram aduda Manipur Industrial Development Corporation Limited Manitco and Manitron gi Chairman Dr. Waira Desham amadi Padma Shri Awardee Warep Patnabana maru oiba miyoi singona sarugya ke Medical Society Rims Imphal na sinduna nipalak suba
मेसोकॉन की एनुअल कॉन्फ्रेंस रिम्स जुबली हॉल पांगथोखरे थौरम अदुदा रिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर ए सांता ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर ब्रोगेन अकोइजम मेडिकल सुपरिटेंडेंट CS अरुण कुमार सुसरुक याके कॉन्फ्रेंस असिगा मरी लेनना सर्वेनर अमसु रिलीज तौके डॉक्टर के रोमियो अमसुंग डॉक्टर शैलेंद्र लालवानीना यूना लिवर सोकनबा अमसुंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन की मतंगदा वांगांखे JCIL PS Student Wing amasung Women Wing na akaknaba paw ama phangbadagi Imphal Turel Torban da thabak suriba sing check tawbada masagi che chang sudaba mapalam gi myoi tara phagat khre phagalaba myoi sing Poropat Police Station na sinakre lamda masida mitop masing khangdana sangsilagli ba asi thingnana ba yellow mi kanana bagi miyam gi akan ba ihau leiringai contractor singna mapalam gi myoi pusilak pasilai bak thibani ira masida yellow mi kanjana ba chingmi tami punna akan ma khongjang sangsilagani haike CPI Manipur State की कुनिथोई सुबह स्टेट कॉन्फ्रेंस ngasi lamlai da leiba Comrade P Parizat Masaikol da hokre Imphal gi Irawat Bhavan dagi Parizat Masaikol fawba motorcycle rally ama pangthoktuna thromasi haudoke haudopagi thoramda CPI gi National Secretary Comrade Atul Kumar Anjal CPI Manipur State Committee gi Secretary Dr M Nara amadi atai party gi maru oiba thaupuba singsu sarugya ke ngasidagi haudokliba state conference asiga mari leinana CPI gi state secretary Dr M Narana party asi hena mapangal kangkhatnaba amasung lakadoriba insolusing ani taramapal gi lok sabha gi mikal asidasu isang thauna saruk yanana bagi wafam sing phongdokhe adu BJP na sasone pairek pa chahi mari gi manung sanan ingri silabrai development asi chahi ke agi mung lakpani mana pairing matam da khari hena tobung ngamba adu da thabuk oin ulu yai अरे सही निफू द करीब तोरमद्रे गाने ता है सही निफू दुंग कनागना सासोन तो किसे मोय यारो मिंटो मोय जो सम टाइम बीजेपी द लेका मुझे कांग्रेस होरंबा नत्रग तृणमूल होरंबा नत्रग समाजवादी पार्टी होरंबा मयाम दु नत्रो somewhere or the other they were in the ruling clique adunga si hekta BJP oiraga sahi humpu si द करीब तोरमद्रे si hekta हाइजन द पोट अमने Lalambung Takhelambam Nekai Youth Development Organization gi athuba mifam ama pangthokpaga loinana tongan warep sing lokre warep sing adugi manungda Pintu Das kauba myoi amana laikai asidagi maitai nupi ama lauraga yumnak onthoktuna permanent resident certificate laurambagi matangda mari lainaba authority da takshinduna lauthokhanba ward number 9/29 amadi 30/30 gi voter listing nauna check tawduna niyomgi wangmada haplamba voter sing lauthokpa Pintu Das pu laistram Pintu haiduna residential certificate pirambada chenaba SDC amadi club chairak pibinaba concern DC da takshinba lekai asigi barada leiriba myoi sing naungna check tawduna saktak che yaromdaba sing barada lehendaba haibana chingba warip kaya su lobaga loinana lekai asida ising phangdabagi matangda su akhanaba mifam ama pangthoknaba warip su lokre KVK Tamenglongna sinduna ICAR NEC Project 2018 gi makhada Kharif crop ki matangda training program pangthokpa amadi polam singgen thokpagi thoram Longmai Part 4 da leiba Peace Land Community Hall da pangthokre Sarakna Lomi Humdarom na sarugya ki thoram aduda subject matter specialist agronomy Gaipuichung Kamai amadi program assistant Lungkhong Riamaina resource person oina wangangke loinana Kharif loroki maru marang singsu lomi singda lemni yenthoke Measles amasung rubella vaccination campaign ga mari lainana nomagi oiba training workshop ama block program management unit None Primary Health Center na sinduna khumjida leiba St Joseph School da pangthokre maruoina school ge oja sing amasung mairoi singi mama mapa singi oiba training program aduda sarakna miyoi chama yang khairomna sarugya ke None Primary Health Center gi MO in charge oiriba Dr Gairalungna resource person oina wangang ke loinana oja sing amadi mairoi singi mama mapa singa interaction program su pangthoke Measles amasung rubella vaccination gi campaign gi matangda media sensitization thoram ama DC Tamenglong gi conference hall da pangthokre thoram aduda DC Armstrong Pame WHO gi medical officer Dr Rahul Chandra CMO Tamenglong Dr Chambo Golmai amasung district immunization officer Dr Sunil Kamai su sarugya ke
Jingarel Laiba Atal Vihari Vajpayee Hospital Government Sakang Lakibaga Mari Lainana Thama Chupna Liam Layangani Haina Hospital Asigi Managing Director Dr. M. Kerodana Fongdukre Hospital Asida Ngasi Pangtokpa Paugi Mipam Amada Dr. Kerodana Hospital Asi in Solution Tara Taruki October Dagi registration apply to Kibani Luinana Saya Sigi Mars Tarukta Health Department affiliation Piduna Medicine Gynae Ortho Neuro Homeopathic na chingba department singda layang ba horagani ngasidagi hauna hospital asida tha ama chupna chatagadauriba lemna layang ba asida hidak su lemna phangangani haike Kairao Kendragi MLA L Rameshwargi miyang makada Kendra sigi lairabagi pankai makada laiba imungi nupi singda Pradhan Mantri Ujwala scheme gi makada lemna gas yentokre Sandang Senda Marine Community Hall da Pangthokiba Thoram aduda khangalaba beneficiary kun mangada gasing phanganke punna Kendra sigi imung chama yangkai mari da kudong sabasi phangankre People's Resource Development Association Bisnupurna Oxfam ga khusam naduna awang nongpok India gi ichauna sokal lamba singi mateng pangbagi makada nongmagi oiba ok loibagi training ama association asigi conference hall da pangthokre association gi secretary L Suranjoina insolusingani tara taret ki isauna sokan khraba khungang tara dagi imung marfudram manga khangatuna ok loibagi thorang asi packet pani makata na yen nganu loibagi khongthang su packet kani haike Rongmai Naga Council Manipur gi naungna thaupugadaba Central Executive Members in Khankre Kenan Kamaina President Aduga Achong Gangmai bu General Secretary Oina Khankibaga Loinana Atai thaupugadaba miyoi tara nithoi su khangatkre Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu Dance Drama na Sinduna Sri Sri Govindajit Nat Sankirtan da Tha ama chupna sataduna lakpa workshop kam production ngasi Palace Compound Laiba Sri Sri Govindajit Nat Sankirtan gi office solution kre Thoramadu Jain Manipur Dance Academy Imphal gi Hanagi Director S Thanil Academy asigi Guru Saitaban amadi National Awardee TS Brinda Sabina Saruk Yake Sajibu Noma Panba Chairauba Matung Ahanba Nomaijing Numita Ibudau Thangjing Moirangi Khubamda Ibudau Kurumba Thangjing Chingkaba ngasidagi haunakre Chingkaba asida asoyangam thoktanaba Bisnupur Police samadi Churachandpur Police na ngak senbagi thabak laukale Moreda Thasiki Tang Tara Tarutagi Hauna Airtel gi 4G internet fangkidre 3G di khara khara phangliba asisu sijinaba yadabana praja singda chawna khudong sadaba mayakna le hare Moreda lairiba Airtel gi tower senari bami amada hangdabasu makoi khangdi haina khumlaki hare iramasigi matangda mari leinaba singna miyeng changbiu hare Hauzik sanabagi pau lobirase Ngasigi sanabagi pauda Philippines ta hauzik pre-medicine graduate in psychology da graduate tamliba Kanchipur supermarket mamangdagi Lanjit Karamna Mr. Universe Tourism Ambassador 2018 tare hari Philippines ki Quezon City da pangthokiba thoram amada mahakpu Mr. Universe Tourism ge founder Giral D Ortiz na crown utuna ikai khumnabot khibani Lanjit Karam Kulavidu amadi Karam Ongbi Dr. L Inak Khunbigi Machanupani Mak Masagi Sahi Kunchure Haukiba Sahi Ing Solusingani Taratatasu Bharat ki Mahus Sinduna competition asida saruk yakibani Luinana Mr. CAS 2017 su takraba mahiroini hairi Manipur gi naha oiriba tennis sanaroi Nauthaulin Kelvin Golmaina
उत्तराखंड ओपन IDFG 5 टेनिस टूर्नामेंट की नुपा मसागी सिंगल्स की टाइटल लौरे थास की तरामपलदगी शांति टेनिस एकेडमी दा चथरखिबा टूर्नामेंट असिगी फाइनल दा केल्विन कावीर हंसपु 6-4 6-3 दा थोइखिबनी हंदकी असि थारगा केल्विन गी ओइना ITF सिंगल्स लौबा अनिसुबनी हरि Kanglei Chess Academy na Sinduna Taramanga Suba Under 15 Open Saturday and Sunday Rapids Chess Tournament Hokre. Ngasigi ahanba round da Z Aero Summit Alex Kundongbam Lalhaiba Loitongbam Nungsi Toy Amadi Ketrimayum M San Mai Pakre. Hayeng ani suba round sanagani. April Maridagi Taramanga Fauba Australia gi Gold Coast the Pangtoka Riba Kunmato Suba Commonwealth Games 2018 da India gi Sinduna Sarukyariba Manipur gi Sanaroi Mapanda Manipur Olympic Association na Yai Papauzil PD. Handaki Games asida boxing masanada Manipur gi MC Mericom L Sarita cycling da L Sonali Chanu T Monorama Nupagi hockey da KS Kothajit K Singlen Sana Nupigi hockey da Sushila Chanu Pukrambam weightlifting da S Mirabai Chanu amasung KS Sanjita Chanu Sarukyagani MOA gi President I Hemosandrasu India gi contingent da observer oina Sarukyagani hari Makatana Sanabaki Pau Buen Saujamdagi Fangbigani Manipur Police Sports Club Team B na Nambun Mapan Polo Club Maiti Bapiduna Kunipal Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki semi-final sangkre. Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Tha Sikitang Kunma Thuidigi Polo Team Taranipan Saru Yaduna Imphal gi Mapal Kangjibungda knockout basis Satariba Kunipal Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki ngasi sanakiba match ta Manipur Police Sports Club Team B na Nambun Mapan Polo Club pu Panjal Taranithoi amada yamna laksana Maitiba Piduna semi-final Sankibani. Match Sasida Mai Pakipa Manipur Police Sports Club Team Bigi Panjal Singadu Ice Abung Kumana Ahanba Ahum Subamadi Marisuper Sakarta Panjil Mari M Zawana Ahanba Madi Marisuper Sakarta Panjil Mari Sanki K Ice Nopongan Bana Ahanba Madi Ani Super Sakarta Panjil Ani T Pradip Kumarna Ahum Super Sakarta Panjil Ama Amadi O Suresna Ahum Super Sakarta Panjil Ama Sanduna Match Sasi Mai Pakibani. Match Sasida Maiti Kiba Nambun Mapan Polo Club ki amatangar papanjal laduna I Romes na match ki ani super sakarda sanki. Tournament asigi atopa match amadana Manipur Police Sports Club Team C na Kuman Polo Club Mayang Imphalbu Panjal Tarit amada Maiti Bapiduna quarter final sangkre. Manipur Police Sports Club Team C gi Mai Papagi Panjal Singadu Y Binoina Ahanba Madi Ahum Super Sakarda Panjal Ahum Biking Salamna Ahanba Madi Ani Super Sakarda Panjal Ani KS Dinesna Ahum Super Sakarda Panjal Ama Madi Ai Khabana Ani Super Sakarda Panjal Ama Sanki. Match Sasida Maiti Kiba Kuman Polo Club Mayang Imphal gi amatangarba Panjal Aduna Nanauna Ahanba Sakarda Sankibani. Satariba tournament asige hai nungtilpung amatabada Ani Super quarter final match waina Imphal Riding Club Lampen Pat Amadi Manipur Police Sports Club Team A ga Sanagani. Ahum Suba quarter final match ta Singkhai Hunba Polo Club Kongpa Namadi Khurai Polo Club ka Sanagani. Bharat Sarkar ki Ministry of Youth Affairs and Sports ki Khelo India scheme ki makhada Special Olympic Bharat Manipur chapter na sinduna tha sikitang kulhumdoi ki district manga gi nupa madi nupi sanaroi sahum lomna saruk yaduna Khuman Lampak Sports Complex ki main stadium da sathariba State Games Sport Person with Intellectual Disabilities ki ngasi pangthokiba Boxy Boys ki final da Imphal East na ahanba takre. Nupa Masagi Softball Throw ki pangthokibada Bisnupur gi Alex na ahanba Handicap Development Foundation Teragi and Amubana Ani Subamadi Bisnupur gi $Y na ahum suba position taki. Meter Samagi Nupa Masagi M1 gi pangthokibada Kaksingi SIS Milan Imphal West ki Ais Ramesoramadi Kaksingi SIS Malem Nganbana ahanba ni subamadi ahum suba taki. M2 gi pangthokibada na Kaksingi O Ipo Chauba Imphal East ki Niramjit Amadi Imphal West ki Gordas na ahanba ni subamadi ahum subataki. Meter Samagi Nipi Masagi Senior gi F1 gi pangthokibada Bisnupur District ki M Ranibala Imphal West ki TI Sanatombi Amadi Imphal West ki A Inunganbina ahanba ni subamadi ahum subataki. F2 gi pangthokibadana Imphal West ki Nganbi District asigi Ranjana District asigi RK Mala Sanana ahanba ni subamadi ahum subatakre.
मीटर यांखई की सब जूनियर बॉयज की M1 की पांगथोखिबदा इम्फाल ईस्ट की KS धीराज, इम्फाल ईस्ट की सुखदेवा, इम्फाल वेस्ट की अंगौ सनाना अहानबनी सुबमदी अहुम सुबताखी, M2 की पांगथोखिबदना इम्फाल वेस्ट की पुनिकांता, इम्फाल ईस्ट की कोको अमदी इम्फाल वेस्ट की अबेनासना अहानबनी सुबमदी अहुम सुबताखी, M3 की पांगथोखिबदना इम्फाल वेस्ट की बेनन हाइबा मदी इम्फाल ईस्ट की योहेन बना अहानबा मदी अनिसुबा ताखरे। मरीसुबा प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता SSU सिंगमैना क्राउ खमनाम बाजार बु माइथिबु पिखरे। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी फेब्रुआरी तांग कुलुमदोइदगी टीम कुनमा थोइना ग्रुप मरी थोंना खाइदुक्तुना लंगथवाल पब्लिक ग्राउंड सटरिबा मरीसुबा प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता SSU सिंगमैना क्राउ खमनाम बाजार बु रन कुमंगादा माइथिबु पिखबने। मैच असिदा माइ पाखिबा SSU सिंगमैना टॉस ngamduna अहानबा बैटिंग तोखिबदा ओवर 35 विकेट 8 तुरगा रन 154 लौखि। मसिगे पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तोखिबा क्राउ खमनाम बाजारना ओवर 35 विकेट लोइना तुरगा रन 153 खक लौदुना मैच असी माइथिखिबने। ngasi सानखिबा मैच असिदा SSU सिंगमैगी सानरोय नबजोटना विकेट 3 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखि। सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हायेंग ग्राउंड असिदा TCM DC थुंजु अमदी YUC गा सानगने। सोशल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इसोकना सिंधुना ngasi इसोक अवांग वॉलीबॉल ग्राउंड टीम 3 ग्रुपनी थोंना खाइदोक्तुना अहानबा स्टेट 11 मिनी बॉयज वॉलीबॉल टूर्नामेंट हौख्रे। थरम इसोक जिला परिषद मेंबर युमनाम ओंबी राशि, मेंबर आइस इथेम थोय, मेंबर लोंगजम ओंबी उमापति अमदी मेंबर W नावबसु सरुक याखि। टूर्नामेंट असिगी ngasi अहुबु नुमितकी सानखिबा मैचता SDC सामरोंगना SDI इसोपु सेट अहुम सिनो 15 निपाल 15 तरामापल अमदी 15 कुंदा माइथिबा पिखि। अनिसुबा मैच की सानखिबदा IGO ओइनामना SWYC शांतिपुरबु सेट अहुम अमा तरानिपाल 15 15 तरामापल 15 कुनिथोय अमदी 15 कुमाथोयदा माइथिबा पिखरे। लमलाई स्टूडेंट आइडियल क्लब ने स्पॉन्सर तौरगा FC लमलाई न सिंधुना था असिगी तांग 13 टीम 13 ग्रुपनी थोंना खाइदोक्तुना क्लब असिगी ग्राउंड सथरिबा FC लमलाई ट्रॉफी अनिसुबा लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेन 7 फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता SSC सोमबुंगना PYYDA पांगैबु पेनाल्टी द गोल 3-3 माइथिबे पिखरे। टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटपदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तौबदा SSC सोमबुंगना PYYDA पांगैबु माइथिबा पिखिबने। अनिसुबा मैच की सानखिबदा EUAC टेलोंगना YMC हराउरोबु पेनाल्टी द गोल 3-5 माइथिबा पिखि। मैच असिदसु टीम अनिमंगना गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटपदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तौबदा EUAC टेलोंगना YMC हराउरोबु माइथिबा पिखि। सैक्रिफाइस बॉयज ऑफ सुगनु सिंधुना सुगनु पब्लिक ग्राउंड थासिगी तांग 18 टीम 13 सरुक यादुना नॉकआउट बेसिस सथरिबा अहुम सुबा निंगथौजम अंगोमचा अमदी लाइसम रोनित मेमोरियल 7 सेट ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता UFC ना SUFC बु गोल अनि अमदा अनिसुबा मैच की सानखिबदा सगांग FC ना सेंगमाइजिन बु गोल अम सिनोदा अहुम सुबा मैच की सानखिबदा SWC हियांगलमना SWC सेरो बु गोल अहुम अनिदा अमदी मरीसुबा मैच की सानखिबदा DFC दोंगयांगना सुगुनु जौ टीम एबु गोल अहुम अनिदा माइथिबा पिखरे। सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हायेंग सानगदबा मैचसिंग था असिगी तांग 23 सानरगनी। कैराव केंद्र की MLA लौरेंबम रामेश्वर ने स्पॉन्सर तौरगा उरुप आराप्ती डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न सिंधुना था असिगी तांग 19 टीम 19 ग्रुप मरी थोंना खाइदोक्तुना आराप्ती मखालकै कांगजिबुंग सथरिबा कैराव केंद्र सिंगमिटमी इंटीग्रिटी फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता KFC केना AYLC टीम एबु गोल अनि अमदा अनिसुबा मैच की सानखिबदा AMLDA टीम ए ना WNYC बु गोल अनि अमदा अहुमसुबा मैच की सानखिबदा YBC ना BYCC बु गोल मंगा अमदा माइथिबे पिखि। मरीसुबा मैच की सानखिबदना ऑल स्टार अमदी AMLSC गोल अनि निचनदुना ड्रॉ चटखरे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुना एसोसिएशन की ग्राउंड था सिगे तांग 19 टीम 3 ग्रुपनी थोंना खाइदोक्तुना सथरिबा 13 DSA ट्रॉफी स्टेट 11 इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता AFC थौबालना KMSWC बु गोल मरी अमदा माइथिबे पिखि। थागचरे मखा तावा पाउदा ngasi नोमगी ओइबा ए ngasa gi पाउ
Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasi ki khwaidagi sakhiba Celsius degree 36.42 khwaidagi ingba Celsius degree 38.9 Nuksita yaw ising ganit gisang maximum da sada Manipur 35.62 minimum da sada 34.6 oike Ngasigi nong suki bagisang suino dasmik suino ama millimeter ni. Haujaroi bada maroi bapau amukhana. Manipur High Court asi 3 judge bench pawbale rabadi hena achuma mapangal kanba wayel miyam da pibang amgani haina Manipur ke governor Dr. Nazma Hatula na high cray. Soinai raba madi soinai daba haiba khenaba thamdana sarkar asina praja miyam gi aifa thaurangi thabak leptana paikali haina Chief Minister N Birena high cray. Chief Minister na 7 pe karama matamda pigani haiba chap chaba khangan bangam labadi khongjang handoki haina JSC General Secretary na high cray. Amadi Myanmar dagi lo na pusilakpa lupa crore hum hengadaba u Forest Minister T. Shyam Kumar na seize tawshin han cray. Ngasigi na dia estimate de pamata solution jare miyang tabiri basing bom kahanna khurum jare